Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho muri kagiye katandukanye. Tuje mu makuru yacu yo ku itariki ya 19 z'ukwa cyenda 2024. Ni radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'Umuco Wacu TV. Ndi kumwe n'umuvandimwe Sentama. Sentama, wiriwe ute? Twiriwe neza umushakamba, twiriwe neza, twabonye n'akavura muri uyu mugoroba. Yego nibyo, akavura kabonetse ahantu henshi mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ku munsi w'ejo abataratera baratera. Yego. Hari n'ababyita kubiba, biterwa n'imvugo yo mu gace runaka. Kugira ngo kubiba babivuga ku masaka, Ku masaka, ibigori n'ibigori ngira ngo ni ugutera. Hajya bivugwa ku masaka gusa nk'imvugo y'igihugu cyangwa y'amateka. Ariko ingano nazo barabiba. Biriya bintu byose bihingwa nk'amasaka ngira ngo ni ukubiba. Kubiba bivuze kubiba ni kwa kundi bayafata mu kiganza bakagenda bamisha, noneho bakasubira inyuma bahinga. Yego, baterera. Ubwo abantu bo mu nce za Mushaki hamwe b'amashaza bakunda kubikora bagaterera mu murimo, ubundi bakagenda bameze nk'abari kurima. Ubwo iruvunda birahaba cyane n'ingungu. Urakoze cyane. Reka tubwire abadukurikiye ingingo z'ingenzi. Imirwano uyu munsi mu mujyi wa Sake yarakasamutwe aho FARDC yakomerekeye cyane, ndetse turi bugere n'i Bujumbura turebe ibijyanye n'inkomere ziharwariye zakirutse cyangwa zacitse ku icumu y'amasasu ya M23 Bweramana. Turi burebe kandi nanone ku nama M23 yagiranye n'abaturage mu bice bya Rucuru, muri bice bya Binza, aho imaze iminsi iri gukora amasuku yirukanamo umwanzi. Turi burebe kandi imirwano y'ejo muri Rubero, M23 yiciyemo Colonel Ndara na bagenzi be. Si ibyo gusa kandi turi buze kureba muri Ituri, aho FARDC iri gusenyera abaturage bo mu bwoko bw'abahema ibaziza M23, irabasenyera ikanabatwikira. Ndetse kandi turi buze kureba mu mujyi wa Goma aho umupolisi wa Kongo yirashe bikarangira minwa n'amazuru abirangije cyangwa se yabibyangirije. Ni amafoto yiriwe akwirakwira n'amavideo. Kandi nanone umusirikare uherutse kurasa umunyeshuri uyu munsi ngo yaburanishijwe ndetse arakatirwa. Turi buze kureba kandi ku makuru yabiravugwa ko abarundi bazanye imihoro myinshi mu mujyi wa Sake. Bwana Sentama, reka turambura amakuru. Izi nizo ngingo n'ingenzi tugiye kugarukaho. Urakoze bwana umushakamba. Tugaruke hariya kuri iriya ngingo ya mbere, aho imirwano yiriwe ikomeye hariya muri Sake. Ibi bikaba byahereye mu gitondo, aho amakamyo y'ingabo za FARDC n'abambari bazo yagaragaye amanura abasirikare benshi mu bice bya Sake. Noneho nyuma ikigoroba bahagana saa 11:00 z'umugoroba haza kuba imirwano. Bwana umushakamba, ngira ngo iyi mirwano wayikurikiranye, bimeze bite? Nibyo, yari imirwano itoroshye, ariko yabanjirijwe no kuba mu gitondo cy'uyu munsi hagaragaye FARDC, ariko nanone n'umusaruro w'inama y'ejo. Inama yo ku munsi w'ejo tariki ya 18 z'ukwezi kwa cyenda yahuje abayobozi bahoyoboye urugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, yaba abarundi, yaba aba SADC, yaba aba FARDC. Bemeranya ko bagomba kongera imbaraga mu mujyi wa Sake, bakongera ibitero. Rero mu gitondo babyutse babohereza amakamyo y'abasirikare aherekejwe n'arimo imbunda n'amasasu n'ibiryo, bifaru bigera muri 2 ndetse n'amapikapu yandi ya gisirikare. Aho bagiye muri Sake, bahageze ntibatsinda rwose, bagaba ibitero kuri M23, aho ibitero bivugwa ko mu masaa 11:05 aribwo umuriro warimo ugurumana w'ibombe n'amasasu n'ibitero bikomeye kuri M23. Nibwo amasasu yumvikanye cyane, yaba y'imbunda ntoya ndetse n'inini. Amakuru yemeza ko M23 yihagazeho rwose ikamerera n'abo umwanzi, aho coalition yateye. Abateye na FARDC ni abarundi
wazarendo nkeya, ndetse kuko wazarendo zo zirahasanzwe muri Sake hafi ziba zirimo zisahura abaturage, ariko harimo na sadek. Amakuru rero yemeza ko uwitwa Majoro Erongi Biso wa FARDC yafashwe matekwa ari kumwe n'ingabo zose yari afite, ariko amakuru akemeza ko yafashwe yarashwe ku kaguru k'iburyo, abamubonye bakaba bemeza ko yacumbagiraga. Rero kubera kudahuza kwa FARDC na wazarendo kuwateye ikibazo cyatumye barimbuka, ariko amakuru akavuga ko M23 yaba yakoresheje tekinike ikunda no gukoresha, ikabarasamo hagati ubundi bigasigara barasana, ariko nyine ntiwamenya ngo M23 bigenza gute, isa n'ijya ku ruhande rumwe ikarasa urundi, bamwe bakagira ngo ni abanzi, ubundi M23 yari hagati ikahita inyerera, abandi bagasigara barimbagurana. Iyo tekinike nayo yakoreshejwe kugira ngo M23 ibashe gucogoza ubwinshi bw'abari bayigabyeho ibitero. Amakuru rero akemeza ko nanone harimo sadek yari irimo muri bino bitero, ariko ikaba yari yijeje FARDC ko bazanye tekinike nshyashya ziri butume batsinda M23 bakamukura mu misozi ya Sake, ariko n'ubundi bikarangira byanze, aho M23 yabarimbaguye ku buryo bukomeye cyane. Abaduhaye amakuru bavugaga bati FARDC irahashiriye koko, M23 ifite amayeri irwanisha akomeye cyane. Amakuru kandi aremeza ko hari abariyentona babiri na bagenzi babo 14 b'u Burundi, abo ni abarundi bahacumbagiriye mbere y'uko basiga ubuzima. Abo bafashwe ari inkomere zicumbagira, ariko birangira amaraso abashizemo, birangira bashizemo umwuka w'abazima, wagiye ku rugamba bayiteguye no gupfa. Bwana Sentama, urakoze bwana Mushakamba. Ahangaha rero hamwe n'uru rugamba rwo mu Isake, tubibutse ko mu Burundi baratabaza, hari ibitaro byitwa Hôpital Militaire de Bujumbura, ibitaro bya gisirikare bya Bujumbura, ngo biruzuye no hejuru. Abasirikare b'inkomere bakomerekeye ku rugamba ruherutse kuba ejo bundi, rumwe rwabereye Bweramana, aho M23 ARC yabakubise itababariye. Iyo nkuru wayumvise bwana Mushakamba? Nibyo, amakuru yabyutse akwirakwira hirya no hino, ndetse bifite ikintu bisobanuye gikomeye. Niba FARDC isigaye itakaza cyangwa se igira inkomere, izo nkomere zikananirwa kuvurirwa muri Kongo, ni ukuvuga ko ibitaro bya Byigoma no muri Bukavu byinshi bimaze kuzura, no kwirinda ko abantu bo muri ibyo bice batanga amakuru bagahitamo kujya kuvurira inkomere zabo i Burundi. Ibi bisobanuye ko batakaje cyane ko n'ubu n'abatakaje n'abangaba bari kuvurwa ari abarokotse urupfu, abenshi ari abapfuye. Ubwo rero ngira ngo ni ya makuru twavuze ejo bundi, twanakoranye na Magashi, bwana Magashi mushuti wacu, tunamusuhuza kandi akaba na mugenzi wacu, tubwira abantu ko umurundi yahatakarije. Ubwo ni abarundi batandukanye birumvikana, baje kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, si abarundi bose muri rusange. Tuvuga ko FARDC abacancuro n'abandi batakarije, nubwo abacancuro bo byarangiye bimanikiye amaboko bagafatwa rwa mikono. Urakoze bwana Mushakamba, reka dukomeze. Birumvikana koko, ariko twibutsa abadukurikiye ko ahangaha abavurirwa i Bujumbura ntabwo ari abasirikare b'abakongomani gusa, ahubwo ni ba barundi twavuze bahakomerekeye benshi kuko bari bababajwe cyane. Reka turebe ingingo ikurikiyeho. Hariya muri Rucuru, ahantu bita Binza ni za Kiseguru, hari hamaze igihe humvikana ihigwa ry'aba FPP, abajyarugamba, FDLR, wazarendo, bari barahagize indiri, bambura abaturage, bafata abandi babica, bagira n'abo bashimuta, bagategeka ko babanza guhabwa amafaranga kugira ngo babarekure. Aha rero ku gutabaza kw'abaturage hariya, M23 ARC yarabyumvise, noneho iravuga iti reka twimanukire hariya tuhakora isuku. Bari bamaze igihe bahakora isuku. Rero uyu munsi hakaba habaye gahunda yo gukora inama. Habaye inama ku manywa y'uyu munsi tariki 19 z'ukwa 9 2024.
iyo nama iby'iyo nama wabikurikiye bwana Umushakamba nibyo bwana Sentama, biriya bice byabayemo inama, hamaze iminsi hari imirwano ndetse n'ubu igikomeje itararangira bitewe n'uko M23 iri guhigahiga aba FDLR n'aba ba FPP, n'ubundi n'aba FDLR kuko nabo biyomoye kuri FDLR kubera gupfa imitungo, ariko bose intego yabo ni imwe, ni ukuzatera u Rwanda, ni uguhungabanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Usibye ko nyine haba harimo ibyo bagiye bapfa ni imitungo n'amafaranga, kuko bamwe ntibumvikanaga cyangwa babaga bafite ababoherereza amafaranga bitewe n'ababari inyuma, aba diaspora ndetse n'abandi. Aba ba FDLR nabo kandi baherutse gushimuta umushoferi w'umunyakenyakazi, kugeza n'uyu munsi ntabwo arahabwa inzego yaba leta cyangwa se abandi ngo abe yazasubizwa umuryango we. Ariko M23 byari ngombwa ko ikora inama, nibyo, kubera ko ntabwo operasiyo za gisirikare zonyine zihagije kugira ngo twizere ko muri Binza hazaboneka amahoro, bitewe n'imyaka aba ba FDLR n'aba barumuna babo, nyine ubwo n'aba FDLR bose n'iyi mitwe yindi ishamikiye kuri FDLR, ntabwo habiriya bice kubera imyaka babimazemo ntabwo bapfa kwirukanwamo gutyo gusa. Bisaba ko habamo ukuboko n'uruhare rw'abaturage mu gutanga amakuru, mu gukora amarondo, yaba ku manywa na nijoro, kugira ngo birukane umwanzi burundu, bamukure muri ariya mashyamba, bamukure muri biriya bice, cyane ko ari ibice bituranye n'amashyamba ya parike ya Virunga. Ndetse bivugwa kenshi ko, cyangwa binavugwa ko abayoboye urugamba cyangwa se abayoboye iriya mitwe bo bamaze guhungira mu mashyamba yo muri Uganda, kubera bazi neza ko M23 cyane ibishaka abayobozi babo kugira ngo ibakure mu nzira, ubundi ujya gutema igiti ngo agihera mu mizi. Urakoze bwana Umushakamba. Tukivuga aya makuru y'imirwano, hari ikintu tutatambuka tutavuze, nena nubwo tutari twakivuze muri gahunda twari dufite y'uyu munsi, ariko nacyo tukivugeho. Hari amakuru arimo akwirakwizwa na Wazalendo bagira ngo bakomeze birire amafaranga ya Kinshasa, bakavuga bati Rubaya twayifashe. Mu kanya nabonye ayo makuru ngo Rubaya bayifashe, hari ibitangazamakuru byayasohoye Rubaya bayifashe. Ejo nabonye bavuga ngo barimo bararwanira ahitwa Kabindi. Kabindi ni hafi ya Bunagana. Yego, ukibaza uti aba Wazalendo bararwana bate? Niyo yaba atembera atarwana ntabwo yaba hageze. Ni propaganda, ibintu by'ibinyoma, amakuru y'ibinyoma yo gukura umutima. Ibi byo ubivugaho iki nk'umuntu w'umunyamakuru ukurikira ibibera hariya? Ni wa mwero uturuka ibukuru ugakwira hose, kuko twagiye tubivuga kenshi. Niba Patrick Moyaya, Jean Pierre Bemba n'abandi batinyuka bakajya kuri televiziyo y'igihugu bakavuga ngo twagaruje ibice batabigaruje, nabariya kubivuga rwose nako kanya barabivuga, ntibagaragaza aho bari. Nta muntu ukunda ifoto nka bariya ba Wazalendo. Bari aba Wazalendo ngira ngo byaragaragaye mu mwaka washize, ubwo cyagiye bagabaga ibitero bikomeye kuri M23, babwiriwe bari gufashwa n'abarundi bari bahemukiye cyangwa bitandukanije n'ubutumwa bw'amahoro bwa EAC. Ubundi bakajya mu bice ahantu hose bafataga, bakandagiraga bifataga amafoto, ariko bwagiye bucya cyangwa bucya umunsi umwe cyangwa ibiri tukababona imirambo yabo hahandi bifotoreje. Rero kuvuga ngo bagaruje Rubaya, bagaruje hehe, nyine bari kuyobya abantu babo. Ni ikinyoma bamaze kwimika kubera isoni n'ikimwaro cyinshi, bahitamo gukwiza ibihuha kurusha kuvuga ukuri. Niba bivuge, ariko natwe tuzatangaza ukuri tudaciye ku ruhande, tuzavuga ukuri kw'ibihari, tuzavuga ukuri 100%. Abadukurikira barabizi, bamaze kumenyera ukuri tubaha, kandi kujyana n'amakuru yaho, kuko iyo tuvuze ngo aha n'aha hari M23, umuntu yahamagara umuturage waho akamubwira ati koko turi mu maboko ya M23, n'aba nabo bajye babanza barebe. Uvuga avugira mu buhungiro avuga ko ariyo, ariko byaza ejo n'ejo bundi umuturage waho akabinyomoza. Ejo n'ejo bundi tukabona M23 irimo ihakoresha inama
n'abaturage baho bari gukora za sarongo n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ibinyoma rero babishyize imbere kugira ngo barwane intambara y'ikinyoma, ariko ikinyoma ntikizigera gitsinda ukuri uko byagenda kose. urakoze cyane bwana Mushakamba. Reka twibutse abadukurikira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, hariya muri Kongo iyo bavuze sarongo baba basobanuye umuganda. Yego. Reka turebe rero, twerekeze hirya ya Rucuru muri Rubero. Muri Rubero ejo haba harabereye imirwano ikomeye yahitanye umukoronere wo muri FARDC. Ubwo birumvikana iyo haguye koronere, ingabo ze nazo ntabwo ziba zorohewe, hari ziba zitabye Imana. Reka uduhe amakuru ido n'ido kuri aya makuru yo muri Rubero mu mirwano y'ejo. Nibyo, Rubero ikomeje kuba isibaniro rikomeye cyane kubera imirwano iri muri Masisi, hafi ya Goma, ariho abantu benshi baba bashaka kumva amakuru yaho, biratuma amakuru yo muri Rubero atamenyekana cyane, ariko n'ubundi atugeraho cyangwa ntavugwe cyane. Amakuru aremeza ko muri Rubero ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye cyane, aho M23 yafashe agace kitwa Buhimbe, ikakomereza imirwano ahitwa Busekera, ahangaha akaba ari hafi y'ahitwa Ruhofu. Rero muri iyo mirwano M23 yiciyemo koroneri Ndala wa Lumbunga. Uyu nguyu ni umukoroneri wa FARDC hamwe n'aba FDLR benshi nabo ngiye kukubwira bapfuye. Hari kapiteni Nsanzu Rwimo wa FDLR, uwo yarapfuye. Hakaba kaporari chef n'abashefu bane ba FDLR, n'abakaporari bane ba FDLR, ubwo bari abashefu urumva bayoboye. Bakabamo serija ajya kaporari sari, ipeti rya kaporari numva ritajyana na chef, kereka ajida chef ni ubaho. Yego, ajida chef ni ubaho. Yego, hakabamo tubuza abakoporari bane, harimo aba serija majoro 12 ba FARDC, abo ba kaporari bo bara FDLR. Hakabamo abajida chef, abajida batari abajida chef, abajida 5 n'abajida chef 18 ba FARDC. Abasirikare 46 bato ba FARDC na FDLR bapfiriye aho hantu mu gace ka Buhimbe muri Rubero. Ni imirwano ikomeje kuba kandi buri munsi, aho bari kugenda begera ibice bya Rubero ndetse Rubero centre, ariko ndetse n'ibindi bice bya ibice bindi byo muri ni ibice bindi byo byegera Butembo centre. Ngira ngo duheruka twumva ngo Butembo irimo abasirikare ba Uganda, ariko uyu munsi byahise biceceka, ntiwamenya ngo byagenze gute. Ni imirwano kandi n'uyu munsi yanahabaye, kuko amakuru aremeza ko ahitwa Mayipi na Misuku. Ibyo bice nanone M23 yaharimburiye aba FARDC bagera kuri 21, barapfa, barimo 12 bapfuye nyuma kubera fragment cyangwa se ibikomere. Rero ni imirwano ikomeye cyane, aho M23 ikomeje kwiyaniza umwanzi kubera ibi bice bya Misuku na Mayipi, byatumye abari Rubero batangira kwikanga bavuga bati isaha n'isaha M23 yagera mu mujyi wa Rubero cyangwa se igafata ibindi bice by'ingenzi, kuko barwana abo M23 irwana nabo nubwo ari benshi bafite n'ibikoresho, ariko barakubitwa umunsi ku wundi. Bwana Sentama, amakuru y'Urubero nuko yarameze. Urakoze bwana Mushakamba. Reka dukomeze tugere muri Ituri, ni mu majyaruguru, ariko muri aka gace k'uburasirazuba mu ntara ya Ituri. Byagaragaye, hari za video nyinshi zatambutse FARDC Bazarendo barimo basenyera bo mu bwoko bw'abahema. Bwana Mushakamba, bimeze bite hariya? Nibyo, abanyekongo mu bwoko bw'abahema barazira ko ngo nabo basa physical appearance, basa n'abatutsi, aho nabo bavuga ko ari abakomoka ku bahima bo muri Uganda. Aba rero basenyerwa amazu, aranatwikwa na amavideo yiriwe akwirakwira ku mbuga zitandukanye n'izacu. Ayo mavideo arahari, abantu bayabonye, barimo basenyerwa
bazira ngo M23 yageze muri kariya gace kandi ngo nibo bayicumbikira ngo nibo batuma itagaragara, kibaza M23 yajya mu baturage byanga bikunda kuba M23 yabugera hariya simbi yakanye kuko nubwo nta makuru abyemeza, nta rwego rurabinyemerera M23, nta muvugizi urabinyemerera, ariko niba koko M23 yo yahise yiyunga n'uriya mutwe witwa Zaire w'abahema urwanirira abahema, kuko uriya mutwe nawo wiyunze muri AFC, bisobanuye ko yaba abo ba Zaire ndetse nabo ba M23 bose na AFC Alliance Fleuve Congo, kuba baba bahari byaba bisobanuye ko baje kwirwanaho no kurwanirira bagenzi babo, birumvikana. Kandi ngira ngo mu buryo bwo kurwanya M23 ntango bagakwiye gusenyera abaturage, ahubwo bakwiye kuba bakwiyunga ku baturage bakanabafasha, abaturage bakabafasha kurwanya umwanzi. Nese M23 ko twahoze tuvuga muri Binza hari aba FPP benshi n'aba FDLR, kuki itirukana abaturage cyangwa ngo ibagirire nabi cyangwa ngo ibafunge, kandi abo baturage harimo abagore n'abana babo ba FDLR, ariko M23 kubera ubumuntu bwayo n'indangagaciro zabo, abo bana icyaha ni gatozi, ntabwo icyaha gikurikira umuntu ngo nuko ari umwana we, ngo nuko ari iki, cyerekana wagize uruhare muri ibyo bibi nibwo ashobora kubikanirwa, ariko ntiyahanirwa ibyaha se cyangwa nyina yakoze. Urakoze bwana Mushakamba, reka twerekeze muri Goma. Hagaragaye umupolisi, amakuru yo wayamenye, wayakurikiranye, byari bimeze bite? Nibyo, ni video ziriwe zigaragara kuko si imwe n'ebyiri n'eshatu, ni nyinshi, n'amafoto yiriwe agaragaraho umupolisi yafashe imbunda arirasa, urumva yashakaga yashyize umunwa w'imbunda mu kanwa, ndakeka ashaka cyangwa munsi y'akananwa, ashaka kuzamura ngo arase izo sasu rizamuke mu mutwe hejuru mu bwonko, ariko niba ari ubwoba niba ari iki sinzi uko byagenze, birangira isasu risohokeye ku munwa no mu mazuru, ni isura iragaragara ariko ntiginjira mu mutwe mo imbere, birangira adapfuye, afatwa n'igisirikare birumvikana. Ariko amakuru bwana Sentama wenda ntuyafite, ikiri gutuma abapolisi batangira gushaka kwiyahura ngo nuko ubu FARDC irimo ifata aba bapolisi ikabambika imyenda ya gisirikare ikabohereza ku rugamba. Uyu nguyu rero n'umwe mu bagize ubwoba kujya gupfira ku rugamba, yarashwe na M23 arangije aterekana irase bigendere rimwe, ariko birangira yihushije. Birumvikana bwana Mushakamba, ngira ngo hari haratambutse n'itangazo rivuga ko abapolisi abasirikare bose bagomba kwiripotinga hariya mu mujyi wa Goma bakaba bazwi. Ngira ngo na guverineri w'umusirikare General Kirumwami Peter Nkuba nawe aherutse kubwira abapolisi ko bagomba kuba abapolisi beza, bakaba abapolisi barinda umutekano. Ni muri urwo rwego rero babahigahiga babajyana ku rugamba, ntawabishidikanyaho. Bwana Mushakamba, rero hariya muri Goma hakaba hari umuzarendo witwa David, akaba aheruka kurasa umwana w'umunyeshuri amuhoye ubusa azize akarengane, aho twabonye umurambo we, umwana yarashwe yicaye mu ntebe z'ishuri, yaryamye mu ntebe z'ishuri. Akaba rero uyu muzarendo yarafashwe, uyu munsi akaba yaciriwe urubanza, bakaba bamuhanishije igihano cyo gupfa, igihano cyo kwicwa, dore ko hariya muri Kongo iki gihano kikiri mu mategeko yabo, ngira ngo urabizi. Ibi rero bikaba byashimishije abaturage ba hariya muri Nyiragongo, ni mu nkengero za Goma, bakaba bishimiye kubona umuntu nk'uyu nawe kuba yarishe umwana w'umunyeshuri w'inzirakarengane, nawe agiye guhanishwa igihano cy'urupfu. Ibi byabashimishije cyane. Reka tugende dukomeze amakuru yacu, dusubire mu Isake, ariko ku yindi ngingo. Mu Isake biravugwa ko abarundi bazanye uburyo bwabo bundi bushya bwo gukora, bakaba bahashyize za kontenere bwana Mushakamba. Izi kontenere zirimo iki? Nibyo, ni konteneri zuzuye imihoro, bigaragara ko ni umugambi wa jenoside, si ubwa mbere si kabiri bivuzwe, kuko byagiye bivugwa ko nanone bazanye
amakontineri bayuzuza imihoro, ndetse bari no mu guhugura ba wazarendo n'abandi bavuga ngo bazajye bigira abaturage binjire mu bice bya M23 bajye gutema abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, ariko kubwa buhanga n'ubuhanga bw'urwego rw'ubutasi rwa M23 barabimenya, baragenda barabirukana. Icyo gihe Rubaya itarafatwa, byaberaga mu bice bya Ngungu no hirya yaho, baragiye barahafata barabirukana bose, barabasenyera, bari bafite iyo migambi, baranicwa. Ariko ubu ngubu urumva bashaka kubigarura Sake, barebe ko bajya binjiza, kubera ko urumva umumotari n'abandi bantu baratambuka bakajya mu bice bikontororwa na M23, n'ubundi n'uwo mugambi bashaka kongera. Ariko urumva ari no mugambi wo kuba bakica bari mu nkambi z'abavuye mu bakuwe mu byabo n'intambara, bakiri mu nkambi za Goma n'izegereye Sake, n'abandi n'abaturage barigoma. Urumva uwo ni wo mugambi, nta kindi ku bwanjye numva cyaba cyazanye iyo mihoro. Urakoze bwana Mushakamba. Turabibutsa ko iyi mihoro ishobora kuba ngo yaturutse mu Burundi, kuko babihamirijwe n'abanyamakuru b'Abarundi, nibo babitubwiye kandi nabo babyanditseho. Ntabwo ari twe tubyanditseho gusa, nabo babyanditseho, n'amafoto y'izo kontineri arahari. Tubibutse ko ngo ni imihoro izakoreshwa mu buryo bugari, ni gahunda ngari gukoreshwa hariya muri Kivu y'Amajyaruguru hose. Byaba na ngombwa muri gahunda bafite ngo ni gufatanya na FDLR bakayambukana mu Rwanda ndetse ngo n'igice cya Uganda, niko bavuga. Kandi Mushakamba rero tugeze ku musozo w'amakuru yacu, keretse niba hari indi nkuru nshya waba ubonye watugezaho. Nibyo, nta yindi nkuru nshyashya, ariko reka mbone nk'uko ibimbwiye uriya Majoro Elongi n'abasirikare be ngo ntabwo bafatiwe Sake, ahubwo bafatiwe mu bice bya Rubero mu ntambara yari ikomeye cyane. Ni byiza ko uko amakuru tuyahawe ariko tuyakosora, ariko n'ubundi twamvisha Abarundi n'abandi bakubitikiye mu mujyi wa Goma, nako mu mujyi wa Sake. Birumvikana aho bari batwaye ibifaru n'abandi basubiye inyuma. Kiriho imirwanire hari kandi irakomeye, kandi twizeye ko M23 izayihagararamo neza nk'uko isanzwe ihagararamo neza, ndetse nk'uko amakuru anabyemeza. Urakoze cyane rero bwana Mushakamba. Bakoze abadukurikiye, reka tubibutse ku batarakanze subscribe bakande subscribe, haba ku Mucyo Wacu TV, haba kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, kugira ngo amakuru yacu ajye ahita bageraho bitagoranye, nta kindi bibasabye. Kandi bajye badusangiza ibitekerezo byabo, babinyuze muri comments, batwandikire, tubyakire, noneho tubishyire mu bikorwa kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera. Kandi amakuru nk'aya ngaya meza bajye bakanda kuri share, bayasangize inshuti zabo zose. Ibyo byose babidukorere kugira ngo bigende neza, natwe tubashe kubagezaho amakuru meza. Turabashimiye rero abadukurikiye muri uyu mugoroba. Dusoza mbasezeho, mugire umugoroba mwiza. Ni Gese Ntama, kandi Mushakamba asezera ku batwumva nawe. Murakoze. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Nari Mushakamba, naho mu yandi makuru yacu ataha, kuko murabizi yaba ku manywa haba nijoro amakuru tuyabagezaho. Murakajye Imana.